Ndabasuje kandi mbahaye ikaze kuri Mugisha TV, isoko y'amakuru yubaka sosiyete nyarwanda. Polisi y'u Rwanda yataye muri yombi DJ Toxic nyuma yo kugwa mu mupolisi wari mu kazi agahita apfa. Iyi mpanuka yabaye mu rukerera rwo kuwa 20 Ukuboza 2025. DJ Toxic ahita acika ariko aza gufatirwa mu karere ka Karongi. Umuvugizi wa polisi y'igihugu SP Boniface Rutikanga yabwiye ko DJ Toxic yafashwe ku gicamunsi cyo kuwa gatandatu uko yabanje kubura. Atafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Remera, yafashwe mu gicamunsi uko yabanje kubura, yafashwe ageze i Karongi aho yari agiye ntiturahamenya. Yakomeje avuga ko polisi iri gukora iperereza ngo hamenyekane niba yari yanyoye ibisindisha. Ababonye impanuka babwiye ko DJ Toxic yayikoze ubwo yavaga mu Kiyovu mu masaha y'urukerera amanuka mu muhanda wa Payaje yihuta. Umupolisi yagonze yarahagaze hakurya y'umuhanda. Kubera umuvuduko mwinshi, DJ Toxic yisanze mu kindi gisate cy'umuhanda, yurira inkengero zawo ahantu umupolisi aramugonga. Imodoka ye yakomeje gukurura umupolisi mu ntera ya metero 30. Bivugwa ko bishoboka ko kugira ngo iyo mpanuka ibe yananiwe kugenzura imodoka aho kugonga ibyuma bizitiye ahari gukorerwa imirimo y'ubwubatsi kuri uwo muhanda, akisanga yagonze umupolisi. Mushimiye bakurikiranye iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe. Ibiganiro byiza n'amakuru agezweho muzajya mubibonera ku gihe. Ndabashimiye.